Mwebata na maondo amwe. Karibu sana mwana. Thank you mtuze. Obo amadugwazi. Timoseo monoyo. Yazi muzembe Kamomo. Sawa kabisa. Twambize na mambo maelesia musinipa kana masito maguma ke bande ne mepa na wele ba na weya neba. Asito maguma ke bande ne to Benson Mutiso musioka. Kuito no bangelani. Kae wabo. Basome abo. Nengene yana mina skulu ndi alikile mutane wa ilubi. Yongelani no nejeba. Ngelani nino ya masako wa mumotitone ba chamwilo. Kaligalelo sungelani yo. Bakubya ngelani agricultural high school. Unziyeno yakwesela changu oli kwamba to. Yakwesela changu oli. No kasome aba no kiyani aba. Kasome ageteine. Ngelani. Naende ngabija masomo ba. Usome ungelani secondary. Some. Ukakabola kana ukabika bantu ke kabiko bando. Okaje kanzebe wadini ngemande. Koumulisi no ba. Ito no bangelani. Yes. Tuke yiza vale yakuya ngaleko yo andotambito likasavali ne yakuya wambi. Yo sito yangelane. Ne uanza bili ateje tangelane. Nakune uateje tangelane. Ngelane. Yes. Bengelane yaketwi. Mwinge. Mwinge. Na yeye akwati yaba masawo ngelane. Kugela mundu na ngelane yake. Mbola masiro tofauti. Da paipando mwa na ko lu tofauti. Paipando mwa sobika mugede mo kola nyai. Aiye. Ala mromo na wonsi yesitwa yakwa. Yuko kola ni maziro ma muthembozi. Witha we wana nundu ko kwita u. Na kwita u lazima yete ara. Na ko. Kwethita na ko. Ose bano mabika ogethia mundu esia nyekeza mukwitu ne data. Agende yitia data. Pai mundu ngwelete kwejeta data. Usuwetha we wana nundu mundu. Yuna ile tomu kulietete Kamomo. Lakini tie sitwa yako. Ko lazima yetanizie na ko. Na patingwa ndao kako kulia baile hata munawa ni iwe wejetie. Inagena. Onlanja kwa nizo ngumbe wa yake. Yuni njana tomu lakini ndiye so lazima yete na ko. Nundu ko kweta wangelani. Uwe shuleka. Aiye kila mundu kila nyumba kalila. Ngelani ni ya Kamomo. Yes. Ngelani ya Nzabili. Ya si tofauti. Uzo tofauti pia. Si tofauti. Haya tuke savale yakuya wapi? Amuno karwa somo bando wapi kabando. Abiko bando negwe baemela. Yuno ambaye kala bamusi kana waliga ibalwa ninge kana wagudho gyonere mbadi street. Ya ikalamusi. Na umie mu street ligete ilobi huruma mutawa huruma. You are the room makothokuma kana wa the room gwekate. Gwadi aliga yimutane kwe mande. Kemona? Enamba ulika mahotelini kuwa chapati. Hoyu chapati kuwa wezawa kabisa. Chapati ne morogu na hivi. Huko kwa mwana koko bado tachathini you wali kona mbaya sana. Chapati na ile to kuwa na hivi. Ile to kuwa gethogu pio kesio. Wako nanga ke balwa you ambezi hapa. Na konanga you balezi ro ja Kamomo ija umie you wote ukete you. Na ndi kwake betitera wa wabina kona point cap. Na thukuma wa uga mwana gange getha o buda thukuma onako kero mutinda igetiwe kambia enda ku ono bya muzewa wa gwito yeta Kamomo yukibe ti mwene hotel ambe yombe dada Kamomo ambe yombe dada Kamomo zito ajiga bo zito yana wewe anongozele ya tita ngozenda yazuma ngima lakini yuwe yake la mundu yonde no kombeta customers ambe yombe ta mwene zitwa nizo muligile mutwe na gira itekele zitwa ni wale mutane kila mundu kulete wapi Kamomo wewe ebe otengemea wambeta wili bebe ya la wewe ya wambeta no zembie no na gwara no ubangwati ambolo ubangwati ambolo ile the mboyo ezino ne gwaje zitwa zina kabozia Kamomo lakini nezo bikyoba na yetekela wewe ya yo nenga leu ne sa ya zitwa hiyo la basongwa yes abukoma wazi hotel wetu hata kona point cape kwa wabina huruma mwazo kumanga ba na wazo kumabu mpaka kene sokoza kana no liko ko yukeni ndi manana keni yukeni okawo yaba huyu anaibata keni kumatene yani yuze wambe yoka na muyane mudhungu sisi tatena rasa ngube seyo nini yuyo kikomba we na wewe yani bata nake muno na mono namba ngamyondo nende weze yengo mulia heli kana vitu kese kala nomba era walilia nyo ba hotel yo ba awethe ya ne weze labu bata chapati weze labu ngakaya chapati kabetu kaka inomba wethe ya itoka rambe yo nena
pinda yumbandi yake ita kalokoni yuti jata yu ititwa kalokoni kalokoni toka teka akonete volume cho akonetwa mpaka 3 kalokoni toka teka la ezombia nenda uke yumbandi netikone ngilile yuti tabindu ezitwa yetwa jata yu ola wathi wakibo chandilinge niambia yuno kenye natu yakawa finance kuoza mbesa na sainge ndi kwamba mathangu nambeyo na umayuku wambane mathangu yu nalika wethe atina nake kionjo uma kionjo ndicho momoni kuoza inge mbesa toka teka la ende yunetha stage yakwa yuya ukuna nje nathu kumake ndi wamalia kungita webundisya kwa keni nina mesi lakini ndiye sesumbinge yuma musi uikoloka musi ninesi ongita lakini ye yuma mbesa yesu yunese ye yuma mbesa woyo kuna wathi umuta wakati tu na kuna kimango gethei pio lakini ewe sipe tofauti ya uikuna baya na be tofauti ya unje mbe wachao ando ninesi ukona lakini ngukia kosa yune kune mbe wachao shambi be wa shambi nende yo uiwethi ati thukumona gatibu isaingita uma mathini na gitema ukangoza ngita ngakuna nio weka kuya nyumba ti ukoma uiwethi ati jata ya ma professional yozete master yugethi ona nuge yose ngita ukone nundu wengi woso ukona chao aneko niwe yathela uona baba sabu amenuka wethi anugia kwanza masasu na kitao yosa maiki yu ngetaina ene kuibunditse yu vocalist vocalist na muthoku kuma tena ona kuma muzi sukulu ina kuma muzi ina kuwe no wa manyie wasio kwakwa ona mbathinge yune ngetaine bulai male na matunge ama ina sia kama twa basa muno Kouti ya kumanisha kelogeji awadi no ndachocho kuwete school. Nicho changu ete school nondo ya mwezo yundi kwa ita nayo na gitaa ya kamukebe. School. Na mebithela bandu bekwito wela meta wa mula wala wata wegwa weyo. Kameyelabu. Kameyelabu ndi twana twambango wita nuka na gitaa ya latwa ya nangwa. Anangwa je na thara na wala school. Kwazi yani na wana meanize ko. Wana mekole labu nondo wakumba nange gitaa yakwa. Pasongwa nyana. Kwa Ken waliga wathine. Nalika kwa Ken. Yes. Iba imbande ngena thukuma. Biza izumwe kwa Ken mwe na katiboi. Na katiboi bau agete mate yainge na moya malemu awasiwazi ya masai. Ta thukuma zata. Wewe iba imbande ngezo totabya gendo. Ni zata. Yes. Yo no gethi ayu onangete wambandi ngene mondo. Na inde bambaya zianada. Ndi mazata ya. Zata ya inda kamene. No ta ina freedom ya wekala Ken wetha ya mundu wa ubangi. Ani ugethi ona gwimbandi nesu no gwe wechao. We muyani. Weka momo ndombia wethata. Dwa kwata discipline. Discipline yenenga we mundu nengidwa kwata ndia kwata nulu mazama kwa ine mese na speaker kadha kugwa sibika kwa chata mina ndiyo sela kwe moni twangale no se gitaa twangale tundi amina weyawa ndu ile ya mundu zazi otunga meiwe to wo kuyo tiboko changa moge aya wethia itandikia wa nini ithangu stage ya mbele ndikanganyana yakele nganyanga ngai walile sayana yuwethia sayu walile walika studio walika stage wetu wakuza abe mundu mwe stage wende na omesi wende na ugine mazaya jao yaku kwa we mongo nona uye kadu yokone wakoma wana wo ndondo yuza izu wambere wafea ba kuma ba kaenda Mombasa isuye mbesa wabika yuko uweza ile ajisa ile zia kuzio thukuma we kuya ula yuende na umono sie chao stage ende na ugine mazala mako yona discipline is yobundu izolo discipline yesu yozio kati discipline yo William Mondo weselete ba uweza na discipline miangezu yu maisha ma wathi kwa Ken kwa wathi tazi ba imbani hata ba kalanga wata badi ya hata ya sawa
ekala ne thanundu jikeni we ni mutongi ya mubya ndo otumire ne thane sigie ne sigie na ne sene na ndo anene na ngamanika yani yuwezi ito yakwa nindika abandu gethe abala ni ilimo nde kwaminika na chao na Kamomo no Kamomo ine Winake ndo wewe mundu etana wewe amangulia kusinula Kamomo wayo wakeni yes ndile yana asiani chao ninye ndo zito ya ligile na je yara wewe yu ene wa mo no ni keni yu isito yuwe tu mango mana na ndo anene matoteka tethanya yu maisha maybe ndo yu mwekala una katiboi tekala na katibu ikitema ayo ngulu bingi data ya ndo 21 athugumi athei na tata no umoibe ya nyumba no gomuzubia naite no na musala wewe pandei kana musala wa mudia bui pandei yo mwenda kuthuguma pandei zibo na bado mwe azube guwe no ka we nyumba ndende pena majabe sawa na mwe athugumi 21 tetha athugumi 21 naezo biki yatu ebya nomba wano bera waketalaka uruma nomba tekala kala mo nomba ndebe we mandeka moto we ya legeri tambe yekala bibo we bona be ngita yujo ulujuwe pauka ne bauna ne namo ai de ba uyuti hete namo idionde abado binde imwe kalona ndawa bu ayenda kana ndawa we oza yo na kwa yesu ndia mekala muno yekala wa makayo ndio mawera mazira kala makaya uthithie nye masai gatibo itetha takitao kwa matembelea nundu daily lazima tebike ba ibo ni bomo yege azoezi kana ba betha mazoezi na yande mazoezi na kuweyange wasiethu una sia makaya ali alama otiwa maitiwa alama oimaidi wari vanga kale kwezu yunda wa pinda yu mwetho kumona age tudukuma nage yes na squad izu inge zonde mwe abengeza na munoko kwangu we kali ome 21 bantu bamo kwanza ne kuya baima yara baima ndo mai mano ke yathugumi aya ndo taeza mano ke yathugumi uri yathugumi nyonde mukwatiania na hesabu ke ati sawa iwa uri takunangi taje taja usindana ama ligazi mungu mala bayanza mwithukizie mbathila makonie withukizie mbathila makonie moyo ko liga imye yungudu bwezwenge teiko na wathi wako no stage zeba mwikona tofauti teiko na ingi tofauti na le stage ngina withukizie no rigirana teiko le stage yenda kwa kaji le stage yeda ya thoko mimena masinda no masio bu yeda ya kanete ngala ya kuna wathi ke kusindana kila stage zendo zina nelenge elenge zendo zina naye kobe tubi mwana ngo yolo mwana aye ni moyo wangita wa eba uyu moyo wangita be bantu bikao ke yani yumwe uya moyo ila mukona ndo musongeze yuko songezete yu stage nduke dai songezete tiatanu ya madiba ya mwezo sio kazo mumia ni mwoni stage ito ujaze binda yuta kona stage jambe ya kona mazama ni yakeleka kuna mainge ngekoko kuno banini ekakuno mazao alama kawaida nelambe iye kunie banini eloko mine yakwaja ya tuke ba kwa feyo ya peki warange bazi wa feyo Kamomo kwa hivyo thoko bimogogi esi ya feyo teke tiwa wesi nenge ome no ome peki wara peki wo uwe to nena wewe yewe yuwe rwagi ya tata nonu ayo waba amazako ba na kuweze mazako nata takunao ba mpeta wa sioke mo ngita bengeza no une ikone sindi wonwezero wa mbosi ikone ndiye zikanayo wa mbosi ai mbosi yeso manomba dai hagwita Kamomo ko katonene nanenge wendenge ndambeke yi lakini hagwita kamiti kitu no ata element tata element ndiye zengolia chawe nayo ngokulia feyuno la nyandenis inyandenis ndelizudu zune mona asoko masako nomona emona amasako soko nemwezi tennis ai ne wozo ila wadi wa tungi ba na wewe ya wana nyenye winere studio ndio winere ninde studio wali ndio winere again wazio zua gele itaina uni na gele ya baka recording yi ona room imwe tio nine resi yake ya kutunga
Mare kodi wathi. Tale kodi. Uyo yambe kwa baibo. Kalu mo wane kana bajurio. Ndaenda kuina wathi yu. Aina wathi ndaeta kaze zuti practice. Tikeka practice. Kenda mu studio. Wathi uzu abendo ye maisha magu hata. Nundo ndo ingi mama nyeka mamogo sila wathi uzu. Wathi uzu ni wende ya nundu. Kila mundu yani ne bandu mundu etana. Kamomo wewe amakuli ono lakeni. Yo ndo kaloba ende ono te kuende ya. Yo yani tazi yo wathi watumie ne manika. Na bai mundu wenda aiwa zesitwa akaya mobe ndo kegera. Anzizi. Zizi. Yeah. Ayu wathi uzu abendo ye maisha magu. Wabendo angie nundu ando ala nese. Undu mwathi wathi uzu nwashika ne mwathi ndanzine mwena thoko miala. Ni wabendo ye nundu na nguma mbe wa okeni june data. Kila mundu enda ona jao. Kamomo. Ugo sabuya. Wando mo kanundu ngumbo kaibinda teke twi ambuta. Nanda bandu bange wezi yake juu nonziokia nundu kila mundu aitende enda jao. Tienda ona Kamomo. Baka ya biti yutelika jao kwina kionjo cha jao nake. Agamba meo yewe Kamomo uzuera wakasoko uzuera wanganyani. Ya. Wethe bashika. Wethe bashika. Shambigila main yuile siogete pau. Sienda kwe kalameze muna Kamomo. Sienda Kamomo. Mbozi ya kalameza na ilo lamo thukumu agweto wa Kamomo eba. Zinake yuo wakeni. Yes. Akulwe moyane wo yawe baya. Enda munene wena jao. Wenage. Uyoko yathe wa pandei. Ya pandei ndi kwata kuzizietwa yu ya Kamomo. Mpaka wa leo. Nangamanana na ndo anene muno. Ndo azezietwa. Ya. Wanu agia yaziba amuzika na mama muzime kwe uwe mwana wo egia na yeka. Ondo ya nayo yana. Ondo ya nela. Oyo wako. Ale ko nenge we. Wende yakwanza to ine makayu metambo Kamomo. Kwanza yuwe yo no wathi ba ukela mundu yu. Oba umozi no me wenda. Uzuine ro mwana wo. Muzie? Mwana ogere yabu siekete byuko. Wabika tezi ayande. Msialo ta wabika motale. Yes. Mina volume isu. Samale yagu wekale ya tabinda nata na wesibu mata. Yata ene galete. Taze kwa ukupe baimande na thokomanya. Maisha ni makwa ndi data. Nelenge yune la ya Ngelani. Wabeka lamba ke. Yuke lana ondenze iloge ndogo. Kwamba bino nako ninyota. Malwene nako niyo wiki itatu ogu. Na uma mananja dia thokoma. Lakini yu data yu za main na thokomie miaka ndo no kurela miaka bakubyo kumonza nana. Wasiyo kuma data mwaka weba. Data no kiena 06. Noka namba ete. Yubo mwana ina kebeti chene Irene. Ete ni ize niwe. 06 Irene. Banzilo itienge. Nambo yala mwango mwene ndiko nango neweka. Banzilo na nazi okange jao. Oyezata. Lakini juu naenda studio na ndio thokoma jao. Zata naenda anga ina studio na nduma. Juwe tado kethe ndiye mbandine lakini studio yangu ekara. Nothi. Nengo thikwina. Yeah. Kila chatumie umani kana woni makayala watinda na mota katiboi. Agitema ne mambise kuma omene mambise sopya mpandi sio na gwethe ona guo katatete ba ana ninye na umete mbe wakati boizara ya wabeba ninye na umete mbe wake kukati buipa ayiko na volume 2 ayo yata yela ona issue TV ndi ayo yata yela wa issue TV ndi yela wa meshuti yeyu yashika niwe wa umia yata ewambiwa mekunete ete visa na yamba ikala ela wa shoot yeyo ya piki yemo uwazi ya shukrani sana wazazi ya umere data Kamomo wewe sekala buya dia chocha tumiuma ya taso lale na gitie wi ayo se mwane ana no tani aziona azi ndia gitie wi one ana ne wi ondo na kwitengemea yes anyene ya ne yakeni bauna bika ne ana ke chao ne ana ke mwana na umaneza chao zata anenge ndunga ndo no iba yanza kona bathuka ni osioka muzi ko yacho ko yali yona na kwa manana kente kalandi ne muka yangewa rosat je umia na matarao gamuya ninje mwana la muko wayara amuzi ko yali kwa janga muya nenge bandi yakana akangono ke cha wangenge nenga mu shughuli ko kente ndo babana try Simon
tie waumie na kebodia na ndiye somo bodia ndo ni size to ya yeuambini yes na le watumie ni mana maundu maingi kwa ila wona muduze mundu wonde wa ukilio kalusi yes tandi bandu kalusi oneta to ba akwicho akwilela bandu kala munengere ndaendo tambo mudozu mutambo wa ya Kamomo toke yumba ndini yaku ni wauma kwa Ken ni kwaje wende to concentrate una Ngelani no mizembadi mbadi desio volume chao na chao 1 na 2 3 ndia lecha no record ye no molecha wewe umiye to store lakini 1 ya kwa ina mithoice muno ila ya ola wathi wangengi na mithoice mbeza mbingi muno na wewe yani wewe kaneza ayu Kamomo ngatho bigise 3 yagu akunite mwaka wipa na kunito tene alabu wewe ya byo tumakwa nayo na tuo kiasi twa producer kana baby twa producer twa kana twa kemondo twa kemondo tundi tuwete abantu zairo sio muno twa mbondo ngo itina kiasi na to meo mangoro le maingi kuthemina ina nathia nengi mundu me kwa manacho na maundu maingi awazi au mundu me lazima kwa manacho na maundu ina neyo ngayende na ondethie yes ngako manona chao na mbezo ingi ko wendo kethia kiuni kitumika ti wa kemwe kati wa kemwe cha atumie na mbozi ogeti na we na atumie mbeza sia kwa sembi ingi muno komina ina nenge kwa bina wanga yegara oteje wezoka na mina na tio dende na ose ya yuki mundu oze yabyo Kamomo wina volume 1 2 na 3 ye pending ndona solecha mushabiki no makula sai Kamomo ndiye banondu nyeri bwene na liga Ngelani na sisi Ngelani ni mamba video kambaya tasi video yes video ndike kana zeba ndi pojunundu master ba kwa mama njoma aidha mama master mbingezi yegera esi ayezi abizindi yimbathi negeta isa ikagara kusonge jao inge ya ku priona bamondo baipando ba yete kanona shambiki okusugu to na baipando na yete to ngosa toka kopi tukake abantu baipando na yete kendo sio ndena master tati ya kwa mama njoma no audio ndio nazo wanazio aninge YouTube channel ona misie kiuligete mundu ngi akitumite na unyabyo yune ni wenda ubingwa nesa yuchawa ni wazio ndu umwe bani kwati wambate tobaya na umwe yune ndete Ngelani ndu nebecha cha kakazi nikagetwa muti obumusi kaende twa thawa kibeti ya ningi wamina ndoke bandu zobe YouTube channel juwe the twa tonge kinya na bangazia shambiki mutinyane wao ni channel yote bune malika mose Kamomo volume 1 yaguye namba dhizeba namba dhi yokomi yes nge sabali ya lita sabali ya getwi mwende ka masi mathina magwa tabitha soso volume 2 pole geni wa malia kalo waendie nako mathina uruma katunge sioka volume inu 3 shabiki simete la tende ili yesu kana noko bengeseka yesu ndi jambo ko namba thimbingi ko naina isu zo ngwambole jameto kifeli any time yani metele any time ko namba thina yes tikalanga imako ningiziana ina mituko na kuna kwa muli mololongo kwa muli elenge ya mwiso ni loko kama moto akoma ni te voi tuko try vinda campaign tuko na John Murutu twakoma ndukutwa ina yangati twaina kasheshe na machinery na kupe mundu ungi umwe epo kasheshe twakoma netenga lekwesu nazio kalatia na odiye voi ndondo nondogere na yangati baibundu abanya ndo twaiti izeta umie kwa jaza kuminu iza kumisa kuminomu weta umie kwa itulondo tolokete sake ndo atio ndimo umete tene na kasheshe umete tene etina naweza kuwa kama mono tawa omeiye mwana mwetu aina agenga lekwesu etowa Joseph Monga kazeto yete ngwaza keka vute uya kazeto ile nako baapalo to ile hata ile okotane kaze zombie imbona Kamomo mbie no taona omiye ko neguo kana nongewa no na balogito na kamota ngaome wa kiasi lakini nenge nabo ino wose yabyo no se ya ayuno kuna bado kwa muli kana mundu enda kuona live ya kwa muli ni naumie mundu wa itumi
Ningo mata biela balango eda yu obetoke. Palo bange. Balango bange. Kamomo yube ndongoi. Singula se Kamomo ndiye bendo lo again. Ona nye ne mashabiki ngi manangula se Kamomo ndiye ba. Yeah. Na mengo manda na Kamomo nruke twekalepa. Yu Kamomo ni chok wona ketunga amba ndiye gwitina kana kiusiye Ngelani kushaini. Ngelani. Kana yani mawomo meba wisela amba. Mawomo mambandi meda mema inge muno. Yes. No wele zegenda ke dabe mbojo ile zo umu wambandi kwela yotunge tina ni mbesa. Mbandi tena mbesa ndienda ambe. Netena mashambiki masupporter ndienda ambe. Yeah. Ko kwata masupporter azu. Kakwata supporter ne mudhugu muno ni muguma mana. Weza ili aniende mbende hivyo. Yeah. Kusonga. Ko kakwata mundu tonyo kuya tachao. Mwezi kwe mundu inge nini sima supporter mainge. Majike yangu tumia mundu mbesa. Mege atanuke leke dhawe na dheno ameyo. Nyengu athe kethembe. Nyengu uye kethembe. Yu meiyo yu maomo mambandi ute meiyo. Yeja ukombo wandu toboa. Yeja akuno umeze nundu kweba meiyo. Tube loga kuna bambandi nuka ibajao. Aduko minuru ndwendete kwikara. Ndwendete kweba meiyo. Omo uzi we omo wambandi na end transport. Baike ndo genge. Baike ndo genge omo ni ambandi. Ko uzi nduzuka kwata tameiyo. Asidizuka kwata ndito kumabyo. Whether you know bange mukondo wako. Mukondo ozimbaka ngalisa. Kela bantu. Yeah. Umbuyo mugela ka Kamomo ilo wabanga ndanzi okeka kwikyangale utai. Yeah. Ayuga thoko mimagu nonge egwe meyo ne. Ngokwata kethembe ngokwata ge. Leje gwoko ke yona ya nukona balaba na kwa mite ba kwa muga. Yeah. Kamomo tondo nungoka bai. Mbandi no yaguona itino myaka 5 Ngelani yedaba. Itina wa 5 years. Ate kwa rogela. O yue pa uwe ubikete. Watha shabiki sia gwitino wa myaka 5 mbandi Ngelani yetha ingaiye kabikaba yetha yolo kwa bina wanga yi. Yes. Ondo alama na wa meti na mini nukwata wanezi leo sioka kwa Ken kwa Ken ndia atendi sioka ana no ne sioka uya ne uya Ondo ukegwa nenge obabaro nduzioka omuzi wadi wa umamuzi waenda kundo wewe waki marketing wewe chama nduzioka dino koze ndi uja raimuzi zata ngaendo munde likocha liko kawaida noka thukuma ngathukuma kama mundu enda kukwatia simu onenge support kana mundu enda onena naku mundu enda kwitia uyo wazimu ne wa mwita call wira wa call yeah ndo ko wazimu ne wa mwita call ane wa mutambwete call be wa kwamba ndanzi call wezi dazinzi ndo tegwa na mbeza nini zinizo butumio lo watu etete kale ko isia voi ambiye no kedie mono eta wa liko junior kadalo liga na zira yake ni mwezi aliko ambiye no kedie mono unainage ninainage na nende obangiria kinge ngale ko sia voi tote abangiria tete inge ekitokoze bandi bandi ile yote ingepesa hizo tumadhai mbeza lazima ziozo lazia yumu ndo nakokwatia simu kwati hata Kamomo simu namba kono nenga nenye ndimu manenge nambela matonyo kokwati ajo nengenda kwethekeza ndo aze no kwendo recording muno no kwigisia pandi ngale kwesu ngi bari maana namba zito za wana muzite ibithano ndo namba yo ya namba yakwa ni 0716 36 74 20 0716 yes 36 74 20 yeah Kamomo ngaliko ya Facebook iko YouTube tu Facebook leta wa Ben Musioka Kamomo Benson Kamomo Musioka Matia new nekendo wethe makwati ngaliko super follow ma subscribe YouTube matabia onetu ikesopia tukitata nekendo wethe ni moka ngaliko esu Mita Kamomo Ngelani boys. Ele teto Kamomo Ngelani boys. Ngelani lele to ligambe. Ele no liga Kamomo Ngelani boys. Yeah. Ela wethe mundu aliga bu andika Kamomo. No kuikwata kwa mituke. No kuikwata kwa mituke. Na ngaliko esu enge YouTube ase Kamomo Ngelani, Facebook wa miani. Facebook ni Benson Kamomo Musioka. Yeah. Masiokele namba ya mwezi ya simu ya mwezo. Ngendo lo kwenda kujabandika na kwenda kwa samu 0716 36 yes 74 20 haya Kamomo ni mobe yabo nono ndo akuka ngale kweno teimina be makai no ile to tumotya mashambiki kwendo tambo eta bwana wetu wa chopa yakatani mudhozi wa mukuka
bulo wa munini akibeti chake mweni onge ni mutei kitheka mutei Paul mutiso na langi majambiki makwa mwigetheka inywa ndena muyetela kindu kivyuchukite kindu moto ya pembro wagune wa mutambo wa mwea kwezie uzuera wa mutiso tegethia luma family no imenu inugite mutiso sami nando mayombane nemwe yombane kwa titwa mutei yakose kibeti na kukesekine numere yubane endere musidi yunendere yuko munde we kuwe ase niko ne endere kesekine yuno mabanda ile street lwaba go lwezela kwenyu legiti ne ambo beta gwo nigenda no nini zioke musi nigenda yuto kete dhambe tizioke yumuthena sithe mithenele kuno utoyote baza muno tegeti oyombane na kesekine aya na Kennedy yethe asala na sio mbuga mwiketheka muno ya nemobea muno Kamomo sawa nondo wakoka thank you nemobea muno musyaisya wa Mutongo TV nondo otambania naito kumela twambezie kilungu ki echane Nikyalilimbana ndambete kulwa na ndesa kulwa lilikana matuko 13 mamoyo atandatu mwaka wa 2023 nikwiye chathi kila kenene pio ukamba kiwetewe ni ngwatanio ya mukamba Mutongo TV na Mutongo FM kiitwa Atongo Night kiketha ba yangalekosia Kitui Parkside Villa na kwenda matuko 13 moyo wa 13 mwaka wa 2023 ko uwe wona witumia mbesa etumia osobete mbesa ndo simwa ne kwatia noki na kingi na ndi twithea engaleko sia Kitui ni kana wethia twa kuna maundo nesa kabisa engaleko isu lilikana ini ala tuketha tunengelia engaleko isu ni pamwe na mundo we Alex Kasao Katombi atongose kundi ngone lovers mundo we katibo imwene kundi yake Chaume Boys Banda aketha ngaleko isu mundo weekend wa Maria aketha ngaleko isu na kundi yake ya orchestra na ke mundo we Mutonyi wa Maima Alphonse Kioko aketha ngaleko isu na kundi yake ya Kedungora na mama MC ni kuyena alage sanza kabisa tuambise na kwa stage bese mundo we Manyanga kile tukama kweni aketha ngaleko isu na MC Toto mwana mutangwa etuketha ngaleko isu aendebi no silingi maana tatu peke yake na indi kuikwatia mwanya wake bazu yani VIP iketha ndebi no silingi ngiliomwe to na kuya ni matuko 13 moyo wa 13 mwaka wa 2023 na indi ni kuiye ando 5 mambe alama gabi kapau makambe ya muomone ni kuiya sunga alicha free ni metelika lika okambethia sitalete bau na wa 50 abikuna minomo nenga ticket ya mananya kulika ndelika nage nengewe wasele wai obangi ndoko kawebe kaulakini we wabiga 10 the first 50 na kuya ticket nisio isu na kuya ngane ticket 50 kau ni bahati yaku na kubika kwaku kwa 10 na kuya ndebino silingi bana 3 na ende wenda ticket ya VIP kana kuyosia mwanya wake bazu no silingi ngiliomwe peke yake na kuyeketha ba Parkside Villa matuko 13 moyo wa 13 kuyangaleko sia Kitui tafadhali kethia kana no abangethia tene kethane kina ndwe na joyu na ngwendo bike Kitui iyo baote tunewie baluola munandikie mwaite ngaleko eno mwasia please star Mutongo TV na Mutongo FM nitu kwenda kuisania na kutana nea na tanga sima Mutongo TV na Mutongo FM kwa utafadhali tuthenge yingalekwe tunewie nondo tukwiya your request nota command ngalekwe no yito atuamina kwa request isu tuyabanga kana nitukuka Kitui na inde yiti tukwambisio dio kwa kamba wonde zawa mundisa ni wawanga nikwatia no wonie uzuna aguya toka tangasi hapa unza kadhani bilinga maboka kukia live eto bunza ngalekwe isu kwa utafadhali dokatate kutiletina ni Atongo Night ni matuko 16 Parkside Villa ngaleko sia Kitui aina kuya nekena Katombi Maima na Kativoi mwene ma MC ni Star Manyanga na MC Toto na hindi rokolwe kana mvijane wa one kuma saili sio tuko mpaka samoze sio tuko kilungu ni cha kwambata tukethiwa na mwini weta wa mwadhamia kana wende gwana mwite nati atongosie kundi ya Kateimo Boys Banda kwa hiyo asia bye bye and we love you so much and ambite kuondoka kanda volama ilia kilungu ki kamerani ni namuna weta wa Sambengei mashini ni ya playout namuna weta wa Mwaloko kala makulovu producer ni Samson Maunda director wa kwane Jonathan Chumwa na ende mashini ni ya graphics ni namuna weta wa Joshua Ketua kwa hiyo asia bye bye and we love you
so much.